guys, welcome back ulit sa aking channel. I'm DMQTV guys. Muling nagbabalik. Today's video guys, magluluto tayo ng isang pagi o stingray guys. Ang luto natin nito guys ay kunot or kinuno na pagi. Tara guys, try natin to guys. Samahan niyo ako, lutuin natin to guys. Ilaga muna natin guys yung stingray guys, yung pagi, para maano natin, himay-himayin natin guys. Ito na guys yung ating kinunot guys. Bali hinimay ko na to guys na maliliit. Guys, yung mga sangkap natin guys. Ayan guys, gisayin na natin guys. Lagyan na natin yung bawang guys. Natin guys yung ating sibuyas. Tapos guys ng sibuyas guys, lagyan natin guys yung ating luya guys. Lagyan na natin guys ang ating pati guys. Guys, lagyan natin masyado guys para mag-isa siya, mawala yung ilan. Guys, yung unang gata guys, kunti lang guys. Lagyan na natin guys ng paminta guys. Guys, lagyan natin guys yung pinaka-purong gata guys. Natin guys yung pure coconut milk guys, pinaka-purong gata. Ayan guys, lagyan na natin guys yung dahon ng sili guys. Guys, yung dahon ng sili.
Ayan guys, medyo lumalangis na gas yung yung pinakahuling gata natin guys. Labasin natin guys yung langis ng gata guys para maramantika siya guys. Ilagay na natin guys yung sili. Ayan guys, yung sili. Guys, yung magbibigay ng anghang at lasa sa ating kinonot guys. Guys, okay, ganda na ng kulay guys ng ating kinunot na pagi. Lagyan natin guys ng konting asin guys para may lasa guys yung ating kinunot guys. Lapit nito guys matapos maluto guys. So nagmaramantika guys ng konti. Bali luto na yung ating kinunot na pagi guys. Ayan na guys yung pinalabas na guys. Sarap guys. Napakadali lang guys nitong lutuin guys. Kaya nyo rito guys. Ayan guys. Ayos. Salamat sa pagsama sa pagluto ngayon bago natin recipe guys.